Mithako ino ya macukuru ma East Africa ni maigirire muthenya wao wa gatatu muthe turio kiharo-ini giki kia TGT na nikuo mithako ngurani ithakirio tukiona muthako wa football, wa handball, wa volleyball ona wa rugby ni ithakirwo muthenya wa muthe. Tukirora mwena wa handball ni tuhotire ko Kenya ni hotanire thiini wa mechi igiri ithakirwo, imwe mwena wa andu arume na mwena wa airetu ni mahotanire umuthe. Tukirora mwena wa boys tuonire sukuru ya St Luke Kimilili ni hotire timu ya Wawa kuma Tanzania. St Luke's Kimilili ikihotana na pointi 33 nayo timu ya Wawa ikigeria pointi 12 tu. Joseph Wafula ni aigeririe pointi 10 niwe uigerire pointi iria nyingi muno mwena wa St Luke's Kimilili, nayo Duncan Kimutai auma na bao 5 tu. Elias Kihisa na kenegeririe bao 4 na mateithiriria timu ya St Luke's Kimilili kuhotana muthako ucio makihura timu yo Dakwera ya Tanzania ya Wawa. After losing the first match and boys have played the way we had planned. Of course, giving team 2 to play also a way of encouraging them because they came for this tournament. Tukirora muthako wa ngonya timu igiri cia Kenya na niyo Dagoretti na Kangaru ni meko horanaga umuthe kana ni meguthakaga muthako ucio umuthe, na timu ya Dagoretti ya hotana thiini wa muthako ucio makihotana na bao kana pointi 32 na Kangaru makigeria bao kana pointi 5 tu, kuonania maigeririe try imwe kogo ya mahota kuoya pointi 5 tu. Muthenya wa rucio ni tugacoka kuria thiini wa stadium ya Sheikh Abdi Memorial thiini wa taunine ya Arusha, ani hoto kona timu ya St Anthony's makihorana na timu ya Budo kuma Uganda thiini wa muthako wa football. Tukiririkana ati St Anthony's nio mahotanire thiini wa National School Games ya Kenya, na Budo nio makorwo magitetera kana makihorana nigetha mahote gucinda gikombe giki kia East Africa mwaka wa keri kirumaniririo. Koguo gakorwo ni muthako munene muno kuringana na ati St Anthony's ni moikaine na uria moi guthaka mubira uyu wa maguru, na Budo nio marathie na mbere nigetha matetere gikombe giki. Koguo ni gakorwo muthako munene muno thiini wa stadium iyo ya Sheikh Abdi. Ningakwira rucio kuringana na uria maumirira ma muthako ucio gakorwo, koguo ni gakorwo ndirio haha nigetha ndimwire uria mechi iyo igagithira. Ritwa riakwa ni Wanjikwa Mwenda, ngiripota kuma Arusha, Tanzania.